Kan sose alang li kangtong, alang li kipu, alang li junudak kipu gente, alang li tarat honmap johang nang po. Laso alam bang pe alang li ke non ke baseless alang li ke. Itum theklong ma, proof theklong ma, nang pulo. Lapen alang li a i ke bang ma amat tame charjunudak tahelo, kopini alam kipu po alam pen. Stami a igve ke bang ta litsong ajak ding klui pen. Karbi Anglong Autonomous Council CM Sarafan Kalili Kalanglang Alam Karbok Kalili Kalanglang Alam Kipu Galang li chini lo tenang li bong nang li laso CM Sarke lake nang li nuet CM Sarkali ili tuma familia phana CM familia CM Sarchot kali lake on behalf of Karbi Anglong Autonomous Council adan pi rat do an CM lo lasi ili tumta alimit pensilam pudu nei pusi alang li ta thanu nei polo Sita non bangke rat atum afan anong no ki joji afan lason lapuson ki claim abangke lake mi uasai gali amithang afan sitami lapen amithang afan clean sheet chipiere de bangke lake nilo menai pu bangke di lason dakta ke future lo omat tong si ki claim pon ki chunji ma bangke lake iprang long sidulo latum afan itum chesong ri pu kona lo pu chesong ri pe maju kona pu pe mate sitami ka chesong along ta non PGR along alam sitame Personal CM Sarapan Sipulo CEM binakle po yati adhe kali malong bangke ki claim pon unai adim lo itum pume sita athetin award tin long pulote labang ta intention bang langnang ko bang lasi la puson ilitum aman gitu CM Sarpan pinige ilitum Dr. Tuliram Rohang CM Sarman lo lafan dai to aman pipe anu afrika CM hale bang ta aman chipe pulote lai usol lasi alang litum laso alam baseless pen monongi La pusona alam kaningi yedja pandangke nilituma hin benta nilituma CM Karbi Anglong nilituma chinia tenge election thordom ta no na CM along poisa po nilituma chinia tenge poisa po pulo tangte kalang at least karsi wijet dam nai mati ba jong si inut CM penege chok chedo pulo tangte alang dam pense sar nang li la son ki klamba ke nilitum ke question do poklo pu dam ni Sita alang li direct bang ke ekdom CM sar ne phan threatening nang epi nepi so phan ekdom nang pawir pu mi pusi ki pu gin lasin lim he pu alang li achor chiri pakaloma kar biaro na teng claim eloma la so bang ne li bujong si kali puro te lake baseless lo political motivated la bang defamatory la so ko he chokti la peng inura CM hodai masi ideological different pulo te kai king ton lot nai pu alam kali ke different political involvement si alang li phan punai direct physical attack upon direct warning direct ekdom alang pha hodai ma 24 ata kangton kangthi puge khali netum ta claim pute apna BJP dongdang ko netum 42 years opposition kido netum rason apna netum ekdom la salam putar clear alam le BJR alam along pendong si langdam puse puji pustame BJR ke all political party chilang si white paper da paklangal mate kasila solong yung si pini session dulang session pime sakai ke malapu kacing toner pengen solution ne kali mate lain silam ni lah handi mane lalisong parpudia de hai non isia trend suli mo hedi munit me la social media do ko amar mane misuse nana ke theklo hedi social media ke lake akimia kam glei phanmati sitame no ba ke mane aning ke dokte hoy pamuni phan kangtoni pa machinery son use rong na ngari lisong par pencheng lok lo penaan Kado ko gimai kali hadi sita songi kali dia nai Karbi Anglong along ke akit hinai ke CM Arpu long non Dr. Tuliram Rohang Sarsi